Ide pandita empu istri Daryatri saking Gria Asita Sari Mengui, lebar yang tanggal 21 Desember kalih tali Siongolas, Raris Pelebon Kemargiang, ring setra Desa Adat Mengui, nemonin tanggal 6 Januari kalih tali kalih dasa. Saking ide pandita empu istri Daryatri saha okan ide utawi nanak taler nyarengin ring sajeroning pemargin palebon ide pandita empu istri Daryatri ngawit saking Gria Asita Mengui nyujur setra Desa Adat Mengui sane doh ipun kirang langkung 500 meter. Ide pandita empu istri Daryatri embas ring tanggal 7 Januari siu 903 dasa 3 raris lebar ring yusan ide ulung dasa 6 ring tanggal 21 Desember kali tali Siongolas ring galah 5 langkung 15 menit galah sande ring rumah sakit Sanglah Sangkaning Sungkan. Indik pemargin upacara palebon sedurung nyane ring tanggal 4 Januari kali tali kali dasa sampun kadulurin antuk ngemargiang upacara Nunas Tirta ring pura kawitan pasak gel-gel pegatepan pura Prajapati miwah pura dalem. Tanggal 5 Januari kali tali kali dasa kelanturang antuk upacara nyiramin sane kapuput oleh Pat Diri Sulinggih taler kewantu oleh pemangku miwah Krama Banjar. Raris kemargiang upacara Nunas Tirtening ngajum kajang ring merajan miwah pembersihan. Ring tanggal 6 Januari kali tali kali dasa kemargiang upacara palebon sane kapuput oleh ide pandita empu nabe dakse samyoga kewantu makudang Sulinggih tiosan sane pinaken anak ide pandita empu istri Daryatri saha taler pemangku. Manut sile tunggil okan ide pandita empu istri Daryatri, Irjen Polisi Purnawirawan Ketut Untung Yoga, ide pandita empu istri Daryatri lebaring yusan ide ulung dasa 6 saha ninggalin roras oke, tigang dasa siki putu, 16 cicit miwah 6 kumpi. Ide pandita empu istri Daryatri medikse dada Sulinggih, dawa guarse siu siang ngatus sia dasa 6, kesarengin rabin ide sane sampun lebar, inggih punika ide pandita empu nabe yoga biru dakse, ring warse kali tali 6. Selami maurib, ide pandita empu istri Daryatri sampun meyase majeng krama Hindu, sal sampun akeh muput karya ring Bali, Jawi, ngantos ring Malsahi Maluku. Ring warse kali tali 5 ide nanin muput karya ngentek linggih sepisanan antuk tigang pura ring Maluku. Untung yoga ngewawahin dahat kelangan lebar nyane ide pandita empu istri Daryatri. Ide pindah ke tetuladan majang keluarga. Nah, kami anak-anaknya tentu merasa kehilangan atas kepergian beliau ya, yang tentu buat kami putra-putrinya punya pengalaman dalam perjalanan kehidupan keluarga kami ya. Beliau sangat sabar ya, sangat tekun dalam memberikan tuntunan, bimbingan dan nasihat-nasihat kepada kami. Kemudian tentu saya atas nama putra-putri beliau menyampaikan permohonan maaf, mohon kiranya dapat dimaafkan apabila sepanjang hidup beliau ada hal-hal yang tidak berkenan, ada kesalahan, keliruan, kiranya dapat dimaafkan. Sesampun upacara palebon raris kelanturang antuk memargiang upacara nganyut ke segara seseh taler ring tanggal 21 Januari kali tali kali dasa pacang kemargiang upacara memukur riasa miwah Dewa Krishna.